Ha, ijada gusbando nechi puldan bular? Ular 13 dan deyapti. Na, 1300 so'm bular. Bo'lishi nechi pul? Bo'lishi 12,5 dan bo'ladi. 1250 so'm necha ragishmagan. Moskva ketdi. Klientlari bor. Echki nechi pul? Olib kel baqqa. 17 deyapti. Na, 1700 serka bular. Chorimi nima u? Chori. Chori bular. Молодец. Nechi pul ekan shu? Mana bu. Bu? Nechi pul? Ne etdiler? Ana ija sarmeshida 1500 serkao ta 2000 somona. Ay. Oy bak. Peşladı ki. Ama serka bu da 1500 ta 2000 somona. Hani maydosh 1500 bu da. Neçe var fazla ne tasma? Necada gusbandi kalon qo'chqor 2000 so'm. Bozor 1800 so'm narx qiladi. 2000 mega bozor 1800 qiladi. Ha, serka savdo shida 1300 so'm. 1300 so'm xaridor. Ya 1500 so'm bozor narx qiladi. Narxi nechi pul ekan o'zini? 1800 bu da 1500 bozor narx qiladi. Aqta? Gusbandi aqta bu da qo'chqor. Mana boqidan. Ustoz eskioldi. Buni nechi 1300 dedingizmi? Inosh 1300 so'm. Maydosh 1300 bu da. Jutta bu arzon meshida. Ne vaqtda ishlaydi? Aqtami? Do'ston aziz ayja hamacha xaridor 1200 تا 1800 so'm. Ay 1200 sarmeshida تا 1800 so'm. Xaridor hammacha. روزی دیگه برای خرید رفتیم میتونیم. Ya 850 so'm savdo qildi. Qo'ying. Ina ay bozor gashtas gusbandi kalon chori 5 chori bu. Chori budas 2900 so'm ay bozor gashtas. Gusbandi nas qo'chqor. Dumbash safed budas ina 2900 so'm bozor narx qildi. Nadoda narx qona qo'zachadi. Ijada serko budas 1700 so'm mega bu arzon meshida. 1700 budas bu savdo meshida. Sesolagi serko budas 1700 mega. Muomala doshta. Ana bu ija serko budas ay 1400 ta 2700 so'm. 1400 sarmeshida inami kalonov 2700 so'm. Serkay kalonov shu xo'shamini. Mana do'stlarga ayga 1400 sarmeshida تا 2500 so'm. Kalonov 2500 mega ay taraf. 1400
1500, 1600, 1700 تا 2500 تومان. این طرف 2500 سر میشه. اینجا همش یک نرخ 950 سوم بود است. 950 بود است با ارزان میشه است. همش یک نرخ. گوسفند 1700 میگه. یک چوی هر دوشا بزرگ 3000 تومان نرخ کرده است. 1500 نرخ کرده است. نرخش 1700 بود است. اینجا 2000 سوم سر میشده است تا 2500 سوم بود است. کلون شد 2500 این سودا شده است. گوسفند کلون 2300 سوم. اینجا با گوسفند بود است 1700 سوم بود است. هم از یک نرخ 1700 میگه با ارزان میشده است. امروز بازار خیلی گوسفند بسیار درآمد اگر سودا سوس میگن 1700 بود است. اینجا سرکاو 1500 سر میشده است تا 2000 تومان. سرکاو این است. اگه siz gapirsangiz siyonga qilsa bo'ladi. Qo'chqor axta buda 3000 so'm. Bozor nima qildi? 2500 so'm bozor narx berdi. Chorimi nima bu? Chori. Chori buda 2500 bozor narx berdi, narxi 3000 so'm. Neycədə Qusbanda 2000 sarmə şuda to 2300 suma. 2000 sum, 2100 sum, 2200, 2300 suma buda. Abla motor. Böyle bu narkısı. دوستان عزیز دیده گوسفند کلون پنجی بوده است دراز الیتا پرودا بوده است سوری نرخش 5000 تومان 5000 تومان میگه با ارزان میشه نه چخیل بازار بونه Mulaka jo tuz misli vermem. یا بازار 4000 تومان کرده است نداده دو تام خیلی بوده است اینا یک تاش اینا دویمش سه تا بوده است با یک تا وجده سه تا 5000 تومانی گوسفندهای خساری بوده است الیتا Niye megan noli siz ders bilmem. اینا 2500 سوم 2500 سر می شده است تا 5000 تومان بازار 4000 تومان نرخ کرده است 4.5 میگه بازار 4000 تومان کرده است نه سرکه 1700 بازار 1510 تومان 1510 تومان بازار نرخ کرده است نرخش 17 بود است گوسفند کلون چوری سودا شده است 3500 تومان خیلی کلان است 35 سودا شده است برادران عزیز یک تا کلان گوسفند درآمده است 4500 تومان میگه با ارزان میشده است خیلی کلان است 4500
Bo'shadimi?